Thokoza Khamagu Ndawe ke a le tamiša ebile ke a le amogela go semoya ka Ngaka Mmakgabo. Mo channeleng ye re tlo bolela kudu ka semoya, dimpho tša semoya le ditaba tša badimo ba lego mo kganyeng. Channel ye ga re bolele ka anything ye e bolelago ka religious, ga se a religious channel, ke spiritual channel. Ga ile gore ga o rate ditaba tša badimo, dimpho tša semoya, re tlo kgopela gore o fete o skipe video tša rena. Mo channeleng ya rena re kgopela gore batho ba commenta di-comment tša bona e be tše di botse tše di bose, e ska ba di-comment tše le gore di hlaba motho mongwe pelo, di koša motho mongwe pelo bohloko. Ke tlo kgopela gape gore le subscribe, le kgotle notification bell yewe, le like di-video tša rena, le share di-video tša rena le batho bao le ba ratago, bao le ba trustago. Ke leboga kudu batho ba le already ba setse ba subscribe-ile, ke a le leboga kudu, ke leboga nako ya lena, ke leboga ge le thiletša di-video tša rena ka mehla. Ke a tshepa gore ngwaga 2026 e tlo ba ngwaga mo botse ka ra maphelo a rena. Ke a tshepa gore tlo šoma ngwaga 2026 re ka sa hlola re sa goga maoto. Ka gona ke a leboga. Thobela. Ra reading ya rena ke ya ngwaga wa 2026 predictions. Ba re ka no re di-horoscopes tša 2026. Ba re go diragalang ka ra maphelo a rena ngwaga wa 2026. O ke molaetša wa tšwa go badimo ba lego mo kganyeng, our ancestor guides. Ga ke kgone di tšhofa 2026 January 2026 January 2026 January 2026 January 2026. Oopsie. January 2026. Finally, Ace of the Sacred Circle, January. February 2026. February 2026. February 2026. The Magician. March 2026. Six of Cups. April 2026. April 2026. The Tower. May 2026. May 2026. May 2026. Seven of the Sacred Circles. Seven of the Sacred Circles. June 2026. June 2026. Five Cups. July 2026. July 2026. The Princess of Cups. August 2026. Eight of Cups. September 2026. The Temperance. October 2026.
Okay, askarata this one, October 2026, 7 of staves, November 2026, November 2026, the Prince of Cups, December 2026, December 2026, Princess of the Sacred Circles. Then re tša karata ya mafelelo e le gore ya akaretša ngwaga 2026 rona ngwaga 2026 o tlo sepela ka sebopego mang e tlo ba ngwaga o mošwang ka ra maphelo a rena ra ba le the 9 of staves. Okay, the 9 of staves. Okay, re tlo thoma ka karata rena mathomo e le go Ace of the Sacred Circles. Ke karata ya January yeo e kgethetšeng ke badimo ba gago ba le go mo kganyeng ga ba bolela ka Ace of the Sacred Circles ba bolela ka dilo tše di botse tše le di tla ka ra bophelo o thoma ngwaga o tla o thoma ga botse ngwaga okay kgwedi ya January e tlo ba kgwedi e botse ka ra bophelo ba gago e tlo ba kgwedi ya mahlatse le matlhogonolo mo ba bolela ka dimpho tše di ka tlang go wena jala ka tšhelete e financial reward. Go ba bangwe ke reward ya mmereko botse o dirile mengwaga ya go feta ba ngwaga go feta ba bangwe le bala di-grade 12 last year ba bangwe le be le tertiary o phasitše gomme reward o tla go ikira ke reward ya mmereko o thoma o phaela mebereko mola le mola then o hwetša mošomo go ba bangwe le be le sa bereke last year goba mengwaga ya go feta then o nyaka mošomo ke nako e botse la re o thoma o submita di-CV tša gago o apply o tla hwetša mošomo. So kgwedi ya January o ba kgwedi e botse ka ra bophelo ke kgwedi e le gore o swantše o thome go plana ga botse o planela for ngwaga ka 2026 so o swantše o se dira gore o be le pene le ball pene o be le pene le buka ya gago and then o ngwale kore dilo tše o nyakang go di achiever wa ipotša re ngwaga ka 2026 ke nyaka go bona ngwaga o fela e bane ke kgone go dira 1 2 3 wa di ngwala fase o seno di ngwala fase wa lebelela rona dilo tše ke nnete nka kgona go di achiever na akere o se ka hwetša o boletše gore ke nyako reka ntlo mara o tseba gore ga o bereke wa ipotša ke nyako reka ntlo ene mo ntlo ya ka ke nyako e rekang gona ke nyako e reka ka toropong ke nyaka ntlo e solsoso wa kgotša le wena o bolela ka ntlo ya dimilione e le gore e bitša dimilione but salary ya gago tšhelete o šhalang ka ena go fetša o patala dikoloto o fetša go reka di-grocery ga o šhale ka enough money so go ra gore o ka se kgone o manage o patela ntlo yewe so go ra gore ge o ngwala tsona dilo tše le gore o nyaka go di-achiever this goals ngwala dilo tše le gore ke nnete wa tseba nka kgona go di-achiever o se ke wa re ngwa go fela ke nyako bona ke rekile dining room suit o se tlo go hwetša mošomo ge le gore ga o bereke ntwa mathomo e tla ba mošomo ke nyaka go bona ke hwetša mošomo gore ke hwetše mošomo ke santše ke direng number one ke santše ke thome go apply ke submite di-CV ke tsene shopo ka shopo ke nyaka mmereko ke markete. Number two mmele wa ka swantše o be gabotse ke tseba gore ke dirile cleansing yaka ge e le gore a ke na tšhelete ya cleansing for now it's okay ke tla šomiša cost salt ka tlhapa ka yona every day gore ke tloše lefifi le ge e le gore ka senape ya tloša di-spiritual attack ka moka mara at least ke tloše lefifi leke mo ke tsenang gona ke nyaka mošomo le nna ke bonagale go tseba o dirile cleansing ya gago but then o nyaka o dira cleansing ya gore o hwetše mošomo wa bona gore o dira that cleansing ya go hwetša mošomo ba rapelele di-CV tša gago CV tša gago di cleansiwe di be gabotse gore batho ba batla go hwetša CV tša gago matsogo a bona ge ba seno di hwetša kore ga ba di lebelela ba tla kgatlhega ba bangwe a le hwetše mošomo ka baka la e seng gore mošomo ga ye gona goba e seng gore la faila ka di-interview a le hwetše mošomo ka baka la lefifi ba o tlišetša lefifi le e leng gore le ba o biditše interview go fitlha kwa wena o betha ke letswalo wa tšhoga ka baka la gore wa tšhoga then automatically ga ba o tšee ba o betha ka lefifi le e le gore go fitlha kwa batho le ba o lebelela ba šišimišega ga ba kgatlhege wa ba tena ke lefifi ntse o santše tlogo mo mmeleng wa gago so o tlo seta up di-goals tša 2026 ya peta 2026 ke nyaka go achieveng wa di ngwala fase and o make sure gore wa di latela o tlo ngwala kore ka fa sa itemeng le ngwangwala rona this thing gore ke kgone go e achiever gore ke kgone go e fitlhelela ke eng dilo tše ke santše ke di dire wa di ngwala fase and wa make sure gore every day goba kgwedi ka kgwedi wa di dira those things gore o kgone go fitlhelela di-goals tša gago
So January tlo ba kgwedi e botse mo go lena. Ke bona mabaka a ditšhelete a etla go ba bantši, ke bona mabati a bulega, ke bona go balaganya. Se ke tlo se kgopela mo go wena ke gore ga e le gore o badile o tlo theeletša this reading, tseba gore dilo di ka se tlo o dutse fase, dilo tše di botse di ka se tlo phuthile matsogo, gore o swanetše o eme ka maoto o dire something. Whatever o inyakang ka ra bophelo e tseba ke wena, emelela ka maoto o bone gore dilo tšo di tla mo go wena. Ka gore badimo ba ba ka no ba o tshwaretše tšhelete, ba ka no ba o tshwaretše dimpho e le gore ebile ba nyaka o di tliša mo go wena, mare manaba ya bane ba di lebeletše, manaba ba monitora bophelo ba gago 24/7, ba kgona go bona dilo tšelo di sa etla, dimpho tšelo di sa etla ba di bona, wena ga o di bone. And then ba dirang ba di blocka ka dihlare tša bona tša meleko, and then dilo tšela di sa tla mo go wena, wa fetša wa reading ela e be e bolela maaka, moelo reading e be e bolela nnete, wena ke wena o suke preparing gore o kgone o manifesta dilo tše di botse. O swantše o dire something, o swantše o eme ka maoto o bone gore o tloša lefifi ka ra bophelo, le tša gago di sepela ga botse, then o tlo bona o tlo kgona go attracta dilo tšo ka ra bophelo ba gago. Le batho ba e le gore ba rata go gambler, ba make sure ya gore ga ba ya gambling motho wa gone ba no ga botse mo mmeleng o tlošitše lefifi, ka gore go se o le tloše o tla gambler, o tla thoma o wina, mara o ka se tšee tšhelete ela, o tlo ba greedy. Lefifi le le dira gore o be greedy, le o botša gore ai se ka itšeagane jalo, tšwela pele ka gore a loka wena, tšwela pele ka go betšha. Le a tseba gore o loser, wa loser le ene la bo go winne, wa loser everything, wa tšwa kwa o swabile o nyamile. Nampile tšona di-negative energies tšela, tšona di-evil spirits tšela di a go tshega. So a re se ke re ra kgatlhiša di-evil spirits, a re se ke re ra kgatlhiša mana ba rena, a re pheleng ka tsela maleba, a re protecteng ditšhelete tša rena, re protecteng dimpho tša rena, re protecteng mebele ya rena. Okay, ke ya go February 2022. Mo go February 2022 ke na le the magician. Ge ba bolela badimo ba gago ba re mo go wena o na le dilo ka moka, ba go file dilo ka moka, kgwedi ya February o ka se shothe selo. Ga e le gore o nyako thoma business, o ka se shothe tšhelete ya thoma business ewe, o tlo ba le yona. Mare ka kala re tla ba setile o ngwadile fase di-goals tša gago le tšo nyaka di fitlhelelang this year, and then let's say ngwe ya tšona ke ya gore wena o starte a business, o tlo lebelela gore na business ya ka ye gore ke starte e nyaka bokae, ke santse ke be le bokae pele ya start. O ska kgotša wena o bolela business e leng gore automatically wa tseba gore o ka se achieve, o ka se kgone, gore gore whatever we plan o swantse o e planela around dilo tše le gore wa di tseba, dilo tše le gore o na le talente ka tšona, goba dilo tše le gore wa tseba gore tše they are achievable, tše nka di kgona tšeke. For instance, let's say wa ipotša gore ke nyako bula spaza shop. Obviously spaza shop ntho e kgolo e le gore ya nyakega ke start tšhelete, wa tsara okay go bula spaza shop sele membe ke nka ba le 1,000 rand nka se thoma, ke tla no thoma ke reka letse le gore ke a tseba gore batho ba dinyaka lo di tšea yona di sepela ka pela, and then ke tla growa ka mehla ke kry-a commission, nka se je that commission, ke tla itšea ka add mo stock jalo le jalo. So ka se re business ke nyako starta business ya go rekiša dikoloi. Number one, ga ona tšhelete ya go thoma go reka koloi e tee ya mathomo, so o tlo starta jang this business. So ra re swantse o plan around dilo tšo tseba gore ke tla kgona ke tla di kgona. O se kwa testa badimo ba gago wa re ba rile ba tla mpha di-resources, ba tla mpha tšhelete, wena wa nyaka ntho ngwe kgolo, no, thoma ka ntho e le gore wa tseba gore ye no matter what ke tla e kgona, ka gore badimo ka se re go tsoka wa kgwetša ba beile tšhelete ka mola morago ga lebati wa mogafu le mpete wa gago. But what they can do, ba ka make sure o wine tšhelete, ba ka make sure e le gore go na le competition tše le gore wa di tsenela or wa gambler jalo le jalo. Ba ka make sure ya gore motho mongwe a tle go wena o fe tšhelete, goba o late motho mongwe motse gore wa tsake ke ne go starta business e selo so mara yena ke na selo, o ka se nkadime boketekete na. Once fela business ya ka e grower, and then tšhelete ya ke tla go patela yona, nka patela yona kgwedi ka kgwedi this much, and then motho la a fa yona tšhelete a senyatše di-plans tša gago. Goba motlho mongwe out of go na batho ba ba kolotang, badimo ba make sure batho ba le ba o patele, kgale ba tshwere tšhelete ya gago ba ntše ba jika ba sa o patele, batho ba batla ba o patela, and then wa starta that business jalo le jalo. Ke ka mokgwa le re tšhelete ka tla ka gona ka ra bophelo. So ba di-resources di tla ba gona, ba bolela ka di-resources, ba bolela ka mabaka a tshwane le ditšhelete, ba bolela ka mabaka a tshwane le di-creative ideas. Already wena go na le ntho e le gore you need gore o e serve mo lefaseng, a purpose, goba ona le di-creative ideas tša gago.
ke eng ntho eno o ka idirang eno o e kgonang e le gore e ka attracta more clients mo go wena, and then wa thoma o dira ka yona tsela ene yewe. Se ba go botsang sona ke gore o ska ba le letshogo, dira ka mokgwa o santse o dire ka gona. Bo ke bophelo ba gago, bo ke bokamoso ba gago. February 2022 go na le dilo tse le gore o ka di starta ka ra bophelo. February 2022 o tla ba le tšhelete, o tla ba le other resources. Ge e le gore ntho o e dirang a nyake tšhelete, it's fine, but other resources di tla ba gona. O ready for 2022. Ke kgwedi e leng gore wena o tla ba o ina le energy e ntšhi, ga o goge maoto, o dira mošomo wa gago ka tshwanelo ka tsela maleba. You are passionate about your work, o ipsina ka mošomo wa gago. Ke February 2022. Go March 2022 ke na le the 6 of Cups. Mo ga ba bolela badimo ba gago mo ga ba bolela badimo ba gago ba re ge e le gore o financially stable, go na le motho o ka tlang wa mo thuša ka tšhelete. Ge e le gore wena ga o financially stable, go na le motho a ka tlang a o thuša ka tšhelete. Maybe tla ba ile godimo ga business ya gago, goba godimo ga dithuto tša gago, goba godimo ga mošomo wa gago, gona motho le gore tla tlo o thuša ka tšhelete. Goba wena o ka thuša motho mongwe, e ka ba tšhelete, e ka ba di-advice, jwalo le jwalo. Ba re kgwedi ya March go na le batho ba le gore wena o tlo ba bontšha lerato, o tlo ba accepta ka ra bophelo ba gago, o tlo ba fa tlhompho. And dilo tsene tšeo o di direlang batho ba bangwe, le wena batho ba tla go direla tšona, le wena batho ba tla go bontšha lerato, ba tla go tlhompha, jwalo le jwalo. Ra kgwedi ya March 2026 ke kgwedi ya lerato, ke kgwedi ya lethabo around you, around batho ba o phelang le bona. O tla spenda some time le bona, o tla ipsina le bona, and then ba boša ba re batho ba ba tlatlang ka ra bophelo ba gago ke batho ba e le gore o tlo gaina knowledge e itseng. Ga se ntela gore le no dula fela la thaba la partia, no. It's about go kry knowledge e itseng, it's about go kry di-skills tše di itseng. Maybe o ka kgotse le gore January mabati a bulega, and then maybe o kry mošomo mo itseng, goba motlho mongwe ke ntho ela gore wa kwa gore ba rona sekolo sa kae sa matsogo, wa ya gana mola wa apply ba go tšea, and then March le a thoma, you are learning everything. Re dira mo lefaseng, re direla most ya dilo tše re di dirang go ba le tšhelete. Ga re after material things, ga re after tšhelete, ga re nyake bohumi, mara re nyaka go phela, re nyaka go kgona go kgotsofatša dinyakwa tša rena, our needs. Re nyaka go ja, re nyaka go apara, re nyaka go ba le roof over our head, re be le mo robalang gona, se ke ra robala distrateng. Ke tšona dilo tše le gore badimo ba bolela ka tšona. Lehumo ge e le gore ba o file lona lehumo le tlatla go wena, mara ke ntho la gore ba re o seke wa rata di-material things too much. Lebelela a ba re o seke wa kore wa pusha di-goals tša gago, o seke wa rata go ba mohumi. No, o ka nyaka gore wena one day o hume, o be tšhelete dintšintši, mara o tlo e dira ka in a good way, ka pelo e botse, e seng ka mokgolo e le gore o thoma ba greedy, o thoma go gata batho ba bangwe di-conce, o thoma go dira letse dimpe gore wena o fitlhelele lehumo lela, o thoma go utswa gore wena o fitlhelele lehumo lela, ba against those things. And then ka re tšwela pele, re ya kgweding ya April 2026, re na le the Tower. Ka karata ya the Tower ba bolela ka ntho e le gore e ka tla ya tlhaga ka kgwedi ya April. Ntho e ka tlhagang e ka ba ntho e le gore ga se ntho e botse ge e thoma o diragala, mara ba buša ba re wena ba re o ska ba worried too much, because ntho e swanetše e diragale, no matter what it is supposed to. Ge e ka se diragale this thing, o ka tla wa se grow. Ge e ka se diragale this thing, o ka tla wa se be bohlale. Ge e ka se diragale this thing, o ka tla wa se bule mahlo. So ntho yo diragala ke ntho e le gore e ka koša pele ga bohloko, mara ba re ntho e seno diragala, ya diragala, ya feta ka ra bophelo ba gago, go tla dilo tše dimpšha ka ra bophelo ba gago. So e ka ba ntho la gore maybe gale o ntse o bereka, then mmereko wa fela, but o tlo kry another job. E ka ba ntho la gore gale o studiša, no o feditše, then o kry a new job. Maybe e ka ba ntho la gore ebile o hwetša mošomo kgole le gae, mo e leng gore o worried ka this change, o ya poleke le gore o itsebe,
o dira mošomo le gore ga o tsebe kore o no ba worried ra tsa rena batho we are afraid of changes so o no ba worried mare ba re ntho we di-worry tšeo tša gago tšeo di tla feta dilo tše di botse di tla ka ra bophelo e ka ba le relationship gape o kgwetše le relationship ya fela then go tla tla ba le relationship nngwe e botse in future goba mohlho mongwe this relationship e le phela ka go la le phela ka go ngapana mare kgwedi e le ka bona dintwa tšela di fela le nna fase le solve problems tša lena and then dilo ka moka tšona di boela sekeng dintwa tše dingwe ka ra di-relationship ga di khose ke rena di khosa ke bathakati ba bantši ba re foša ka meleko and then ba nyako fetšiša di-relationships tša rena and then ba re o tlo di tlhola tšona le tšo ka moka na tšona kgwedi ya April everything e le gore e be e sa go save e sa o tšwele mogola e tlo fela dilo tše ntša di be di go seva di o tšwela mogola di fihla mafelelong di a fela gomme o se ka ba worried o se ka balabala too much ka pelo tseba gore something much better se tla ka ra bophelo ba gago ra ya kgweding ya May 2026 re na le 7 of the sacred circles mo ba re wena ba re kgwedi ya April you need gore o be le kgwedi ya May 2026 o swanetše o be le mokgwa wa o keketla o se ke wa fela pelo o se ke wa dira dilo ka lebelo le legolo le lentši ba re go dira so o tlo ba le tsela e le ya go make di-mistakes mo bophelong go dira so we o ka dira diphošo tše dintši go fela pelo o ka feletša o ba tempted o dira dilo tše le gore ga ba tshwana o di dira dilo tše le gore ditlamorago tša tšona di tlo koša pelo bohloko and di ka se affecte wena fela di tla affecta le batho ba bangwe so ba re e ba very patient ba re kgwedi ya May o tla ba o concentrate kudu godimo ga ditšhelete godimo ga di-plans tša gago di-plans tše le gore di sa tlo o tlišetša ditšhelete in future di tla tliša monono ka ra bophelo ba gago o ra re May o lebeletše di-goals tšela tša gago you are working towards them o di lebeletše o make a proper planning o fela o phosanyana o emanyana o lebelela mošomo se o dirile gore na up to so far o šomile gabotse na up to so far are you on the right track na ka ile gore ke business up to so far business ya e šoma gabotse na ke mo kae mo ka reng dilo ga di sepela gabotse ke eng ntho o santše o e change ke eng ntho o santše o e ede ke letšo santše o tlo di tlhokomela ana di-clients di atla na why di satle e ka ba ile lefifi e ka ba ile meleko goba okay lefifi meleko a di gona ke tlhapišitše ke cleansitše business ya ka le nna ke cleansitše mmele wa ka ga botse ana molato ke eng ana ke bolela le batho ba ka gabotse na di-clients tša ka ke bolela le bona gabotse na go na le a good communication between na le bona ana ke ba bontšha tlhompho na a ke re gore ga motho a e tla go telela o no mo lesa o swanetše o make sure gore motho mongwe le mongwe wa go respect o a telelang wena o telela badimo ba gago le mangelo a gago mare ya ba nthwela gorena ana o treata di-clients tša gago gabotse na o na le lethabo na ke letšo tlo di tlhokomelang okay ra ya go June 2025 ke na le the 5 of cups ba re ka June o ka ke hwetša o le ka re ga situation e leng gore a ye gabotse ga ye go thabiše pelo ya gago e bohloko o nagana gore batho ba go rate goba gona batho ba ile re kgonne go bona gore batho ba mpretendela ga ba nrate maybe ba nseva ba backstepper jalo le jalo o tlo bona those things and then o ka ke hwetša o tšea nako e ntši o ditše o iteng because o feela o ka re batho ga ba o treat gabotse batho ga ba go rate o tlo hwetša o jewa ke bodutu o tlo hwetša o le tee for nako ye ntši maybe e ka bolela le ka relationship a hwetša le relationship ya gago e ka re ga mathata this month e ka re ga mathata go na le dikgagano tše dintši go na le diphiri tše o di bonego ene lo tše di o koša pele bohloko goba maybe ke ntho e le re wena o e dirile and then e koša the other person bohloko so o ka ke hwetša o le bodutong bo bontši kgwedi ya June 2026 and then ebile o ka ke hwetša ebile e ka affecta le mabaka a ditšhelete wa hwetša le gore o ba le problem nyana ya tšhelete
mara di tla fela lo ka mokana tsone. And then le mmele wa kgotsa gore maybe kgwedi ene ke ya June o ba le mathata a malwetse, maybe di-flu di atla di sa fele, maoto a opa, mmele a o ga botse. And then ye ke kgwedi ya gore o checke kudu le dijo tse o di jago, checka di-spices tša gago, a na ga se tsona di go lwatšang, a na se dijo tse o di jelego di go lwatšang. And then o bone gore wa di cleanser, o ntšha di-toxins tšeo mo mmeleng wa gago. Maybe you need a cleansing yela ka mo gare ga mmele, o kry dipheko tša go nwa, o nwe, o ntšhe di-toxins mo mmeleng, o ntšhe lefifi mo mmeleng wa gago. And then re tšwela pele re ya go July 2026, ke na le the Princess of Cups. Ba re July 2026 ke kgwedi e leng gore o gopola gore June go diragala some bad things, and then you feel alone. Go na le dilo tse le gore di go hethile o di beile ka mo pelong, maybe bila ga o di botse motho, di a go tshwenya tšatši ka tšatši, o šoga o robala gabotse. July 2026 ke kgwedi e leng gore wena o tlo ke accepta ka mokgoleng ka gona, o tlo ke pontšha lerato, o tlo ke potša wa re those people ga se bona ba mbopile, those people ga ke phele le bona, nna ke a ke phelela, nna ke na le purpose tša ka mo lefaseng, nka phela without bona ge ba ntira le tše di so. And then kgwedi ya July 2026 ke kgwedi le gore o tlo ke pontšha lerato. Badimo ba re ke thate pele, tlogela go ba warite ke batho ba bangwe ba sena nako ya gago, wa tlhola o lla o ba llela. Ge wena o sa ke thate o tla ba llela, mara ge wena o ka ke thata le ka motho mongwe a ka tla a o kganyetša, ebile a ona taba le yena ga o iše felo ka yena. Ba re ke respecte, ke tlhomphe ngwaga 2026 ka July. Ba re o ka no ke pona le ka lefifi, mara ba re lefifi lela darkness ela ba re e tlo tloga, e tla tloga this darkness. Go tla ba le ngwedi, a full moon e le gore e tla go bonegela. Full moon ye ke e tliša mahlatse le matlhogonolo, full moon ye ke e tliša dilo tše di botse ka ra bophelo. Rapela a lot, o manifeste dilo tše di botse tše ka ra bophelo ba gago, then o tlo bona di-changes ka ra bophelo. Ge le mathata a ditšhelete o tla bona ebile a fela mathata owe, dilo tša gago di thoma go sepela gabotse. Go ra ke di-challenges kgwedi ya July le ya June, kudu kgwedi ya June ke di-challenges o tlo kopanang le tšona. Di-challenges di tla thoma ka April, and then di tla tla feta, and then something else will come again, another challenge ka June, and mo ile ka July ntho ya gona e tla sepela. And then ra ya go kgwedi ya August 2026 ke na le the 8 of Cups. Ka the 8 of Cups o bone gore a o rate ke mang, o bone gore ke mang ba batlang mo go wena, gore ba tlela go tlo manipulate, ba tlela go utswetša, ba tlela gore motho o tla mo go wena itira ka re yena o sokotše, yena a na 1 2 3, kore yena o tlela go tšea, wa kgopela, o phela kgopela, a tšea mo go wena ditšhelete jwale le jwalo, wena o busy wa mofa wa mo thuša, mara yena ga o thuše. Kgwedi tšela o bo le noši, o le bodutong, o ena le mathata, they were not there. So why o fela ba le mathata ka ra bophelo? Ke ntse la badimo ba nyaka go bontšha gore ba go bula mahlo, gore o bone gore na ke mang a nratang ka nnete, ke mang o ile gore o tlile mo go nna go tlo tšea di tšeang fela. Ge ke le ka ra mathata, ge ke nyaka di-advices, ge ke nyaka thuša tšhelete, batho gona ba mfurelela, then ke mo ile gore ba kgona go bula mahlo a gago, ba re bona gore na go diragala eng. So ba ra gore ga o gana le batho ba uwe, nyaka batho ba nnete ka ra bophelo ba gago, o phele le bone, batho e le gore ba tla go thuša go le mathateng, ba tla go fa di-good advices, ba tla go fa a shoulder to cry on. So kgwedi ya August 2026 ga o sana taba le batho ba bangwe, o ke ithutile o ke rata, kore o ke pea pele, o ke ithutile gore wena o swantse o ke pea pele, mo le gore o kwa o le like a free bird. Anytime go decide go phurula maphego a o fofe, o phurula maphego a wa fofa, ga o sa disturba ke selo, ga o sa ke nyatša, ga o sa na ditlhong. So ke bona o ina le leeto, o ka ba le leeto ka July, ka August 2026 o ka tšea leeto, maybe o na le mo yang gona,
yo ba leeto le le botse e ka ba di-greener pastures, maybe o kry-a mmereko kgole le gae goba maybe o kry-a promotion mo o berekang gona goba mohlomongwe another job even if it's around mo o dulang gona, but ke bona o le free. Ga e le gore ke mabapi le taba tša marato o bone gore na motho wa o jang, and then maybe o ipotsa gore this relationship, no, it's not for me, now you are ready to move on. Goba le dutse fase le solvele the problem and now o thabile ka ra bophelo ba gago. But a o sa rata motho la kudu go feta ka mokgwa wena go thatang ka gona, a o sa tlhompha motho la kudu go feta ka mokgwa wena go tlhomphang ka gona, a o selfish, no, mara o kipia pele. Okay, ra movela kgwedi ya September 2026. September 2026 badimo ba ba re ke kgwedi le go swantse o balance dilo tša tša bophelo. Connector le metsi, connected to the element of water, connected to the element of earth. Ga le tulo lengwe le ka kwa metsing le lengwe le ka kwa ntle mo mabung, o balance dilo tša gago. Without balancing your things, kore go balance dilo go tla ka tsela tša go fapana. Maybe re balance di-relationship tša rena le mešomo ya rena, re balance mabaka a ditšhelete le other things jwale le jwale gore dilo tša bophelo di kgone go sepela gabotse. O se ka kgotse le gore wena o fa ele e nngwe too much attention than ye nngwe. Ga e le gore o na le dimpho tša semoya, let's say maybe o na le badimo ba metsi goba nka no re okay a ke tshwenngwa badimo ba metsi, let's say o na le badimo ba metsi ebile o na le badimo ba mankuni, badimo ba naga. Balance badimo wa ka mokana bona, bolela le bona ka mokana ga bona, ba address ka mokana bona, ba acknowledge ka mokana bona. Go dira selo ba direle ka mokana ga bona gore ba kgone go šomišana mmogo. Ga e le o na le badimo ba seprofeto, o na le badimo ba ditaola, o tlo dira the very same thing again. Wa balance badimo ba seprofeto le badimo ba gago ba o šoma ka ditaola. Wa tseba gore ga ke rapela every day, but le gona I still need to do what? Ke phatle every day ke bolele badimo ba ka. So kgwedi ya September 2026 ke kgwedi le gore wena o tla ba o balance mabaka a bophelo. O balance everything to do with your physical body, mmele wa gago, everything to do with your spiritual body, your spirituality, everything to do with your mental body, ka mokgwa o tla ba o nagana ka gona, di-thoughts, di-plannings and other things. Balance dilo tša gago, and then o tla bona dilo tša di tlo sepela gabotse. And then ra ya go October 2026 ka ba le the 7 of staves. Ka the 7 of staves ba re a ke tla ba balance dilo tša ka September, and then ka October dilo tša gago di feel balanced, and then ka October o make sure o guarda dilo tša gago, tšhelete ya gago wa e guarda, wa e protecta, ga o šomiše bošaedi, o make sure e tla go wena, ga e tle ya fetša ya phatlalala. Manaba, di-negative energies, di-evil spirits ga di utswe dimpho tša gago, ga batle ba jwala temptation ka ra monagano wa gago gore wena thomo dira dilo tše di šele, dilo tše ba tseba gore the minute o di dira then automatically o bula mabati a meleko, o bula mabati a lefifi, then lefifi le atla then namka then le thoma o dirang go koba di-blessings tšela. So go ra gore kgwedi ya October o gadile dilo tša gago, o tlhokometše dilo tša gago, o tlhokometše dimpho tša gago, o tlhokometše ditšhelete tša gago. Ene ba buša le bona ba re ba tla bantši ba ena le wena, badimo ba gago ba tla ba bantši ba go tlhokometše le bona, ba tla ba o gadile, ba re o ka sebe le dintwa, di-spiritual attack di ka sebe gona, o tla ba o di fentše ka gore meleko e bankwa morago ka mokana wena April le June ke letše le gore di tla ba di causa ke di-spiritual attack. Ge manaba ba o attacka, di-evil spirits di o attacka, badimo ba tla ba ilwa le bona, ba ilwa le those spiritual attacks, yona meleko ka mokane ba tla ba ilwa le yona, and then ba tla fenya kore ka October o tla ba o fentše ntwa yewe, o tla ba o e fentše. Then go se no e fenya a o dule wa relaxa wa ketebala, no, o tšwela pele ka o guarda dilo tša gago, o tšwela pele ka o di protecta. And then September 2026, not September, November 2026. And then November 2026 ke na le the Prince of Cups.
ke na le the Prince of Cups. Ka November 2026 o tlo thaba, go tlo ba le thabo le lentši ka rapelo ya gago, go tlo ba le lerato le lentši ka ra bophelo ba gago, go na le batho ba ntši ba ile gore ba go rata, dimpho di tla ba gona, mahlatse le matlhogonolo di ba gona, ke nako ela dipula di yana ge dina di tliša mahlatse le matlhogonolo. So o tla make sure kgwedi le ona o dire maybe a monthly cleansing e le gore o e dira ka kgwedi wa attracta dilo tše di botse, go tlotla dilo tše di botse ka raphelo ba gago. Ga e le gore ke nnete ka for wena ka April relationship ya fela, ka June o ditše o nnoši ga ona bagwera, you are feeling lonely, ka November bagwera ba tla ba gona, ka November a good relationship e tla ba gona ka raphelo ba gago. So you're going to be very very happy, wa achievile di goals tša gago, dilo tše di botse tlile ka ra bophelo, di challenges tšela di bile gona dikgwedi tša go feta o kgonne go di fenya, you've learned a lot ka di challenges tšela, and then o ithutile se sengwe, and then whatever o ithutileng yona ke yona e dirang gore o thabe ka November 2026. And then December 2026 ka ba le the Princess of the Sacred Circles, ba re ka yona kgwedi ka December o buna mphufutšo, ba re ka kgwedi ya December o buna mphufutšo wa phatla ya gago, o tla ba o le gae goba o etetše mo etetšeng gona, o na le family, o na le batho ba go ratago, and then le tla ba le ipsina ka bophelo ba lena, mabaka di tšhelete tla ba sepela gabotse, mme ba bangwe ebile le di-trip le di-holidaying kae dilo tša bophelo ba di sepela gabotse, o achievile di-goals tša gago, le tšo go nyaka o di achieve ka bophelo ba o kgone o di fitlhelela. Go ba bangwe motho o nyaka bana, o nyako ba le ngwana, o ba palelwa go conceive go ima, chances gore kgwedi ya December 2026 o ka ima, goba o mongwe setse a imile December 2026 a ka belega ngwana gago a tla ka kgwedi ya December 2026. Okay, and then ke ya go karata mafelelo e le gore ya akaretša this reading ka moka, ke na le the 9 of staves, ke na le the 9 of staves. Okay, so ntho kgone ba e bolelang ka the 9 of staves a kere ba sa bolela lebaka le la gore ngwaga wa 2026 o ska khotsa o dira dilo ka go jaga, o dira dilo ka go fela pelo, ba re dira mošomo wa gago, a ba re go ga maoto, dira mošomo wa gago, mara o make sure ntho ngwe le ngwe e diragala ka nako ya yona, o dira mošomo wa gago but you allow things gore dilo di no diragala ka nako ya yona, cause ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona. Go ka khwetša le gore o kgopela badimo ba gago tšhelete o ba kgopela protection, and then o fela pelo expect gore ba arabe immediately. Tseba gore in the spiritual realm a gona ntho ba reng ke nako, spiritual realm ga se rule ke ntho ga se rule ke nako. So go ka khwetša o fela pelo mafeletša o feletša o dira di mistakes, ba re iketle ntho ngwe le ngwe e tla diragala ka nako ya yona. Kgwedi ya ngwaga ke wa 2026, ngwaga wa 2026 ba re ngwaga ile o tlo alawa dilo gore di diragale ka nako ya tsona, ba re ene go plana o dira di plannings tša gago for the goals tša gago le tšone go di achievang. Tseba gore no matter what go tla no fela go ba le di like nka no di mistakes here and there, di failures here and there, a ba re gore o di acknowledge gore yes there are failures, no a o di acknowledge, mara go dira plans tša gago bia le a room nyana gore ba re keng accident ka bia jwang ntho e leng gore ye le gore ke a tseba gore ke nyako achieve 1 2 3, but o ka nna go ba le di risk mo tseleng ya ka gore ke achieve 1 2 3. Ge nka kopana le those risk ka kopana le tšona ka ra bophele ke nete tša diragala, what am I going to do? O ra re o swantse be le plan B, ba bolela ka taba plan B akere o seta your objective but there must always be plan B, because go dira plan B guys a se gore wa fail, a se gore o plana le tšao o dira plan A o dira le plan B does not mean gore plan B o ra re wena wa fail. No, plan B e ra gore ge nka kopana le mathata
then I know what I need to do 1 2 3. Let's say ga o bereki o rekisha dilo o rekisha dilo tse diaparo dibeke dieta jalo o rekisha and o gotela re somewhere mo during the year una possibility o ro tsamaile o ilo stocka maybe ba go tshware po a kere ba utswe tšheletela. Then what is plan B? Plan B kore o tla ba beile tšhelete ngwape kae kae khoneng o tseba gore ye ge nka no ba le mathata ke tla šomiša yona wa e bona ke plan B. Let's say wa jwala motho le o bereka ka di-vegetables wa jwala mafela eng jwalo le jwalo wa rekisha and then ya bantho la gore during the year go ba le di-risk tša gore pula ena too much and then pula e bodisha mabele ale a se kgone o dira enough mabele pula e bodisha dijwalo tšela tša gago dilo tšela o di jwetseng di agwa and then wena lo tšela o di jwala e le gore ge di gola wa di rekisha mara yaanong dilo di tšwa di senyegile ka baka la re pula e ne le too much goba pula e go gotše dilo tša gago. Then what is your plan B? That's what we call plan B. So bare o pay attention to lo tšo di dirago o make a proper planning but then o ska fela pele go dira lo tša gago o dire dilo ka boiketlo mara o ske wa tswafa e ba le plan B ka mehla. Plan B doesn't mean gore wena wa faila, no, it's for emergencies. Go ka ba le an emergency, what are you going to do? Go ka ba le di-risk ka ga di-plannings tša gago, what are you going to do? So bara gore allow those things. O na le di-goals tša gago ipotse gore ke nyako reka ntlo, ke nyaka ntlo e leng yaka, ke lapisitše ko go rentiša. Go ka kgotšela gore o fela pele ke ntho la gore ke nyaka ntlo gane jalo mara wa tseba gore o na di-goals tše dintši wa tseba gore tšhelete o šhelang ka no ka se kgone go phela mara wa tšwela pele ka gore ka ntlo ewe and then go seno kry-a ntlo ewe o kry-a dipampiri ntlo ile ya gago ntlo e bitša ka wena o tlo tse gore yana a o e reke cash because ga ona cash o e reka ka dikoloto and already o na le dikoloto tše dintši o na le koloi ile gore bile wa e patela ana o tlo phela jwang o fetša o sa ipsina ka ra ntlo ela o phela ka stress le bana ba ba sa ipsina because wena o phela o tshwere ke stress wena o phela o kwatile ngwana le seta senyegile o tšhaba le go botša because wa tswa gore o sa tlo moroga le ga borotho o fedile o tšhaba go bolela because wa tswa gore o sa tlo moroga ka baka la re wena o tshwere ke stress ga o ketire ke stress sela se o dira gore o felefele pelo o phele ka go kwata o phele ka go rogana and then the more tshwarang ke stress ke the more nye baloi ba batamela a kere ka mo lapeng le la gona le thabo mosadi ke kwa phela tshwere ke stress o phela roga bana everyone ka kwa lapeng lela o drained everyone ka kwa lapeng lela a se a thabe everyone ka kwa lapeng lela o kwatile go a lwewa ka kua nampile baloi ba thakgala baloi ba tla automatically o butše mabati o buletše bathakati o buletše di-evil spirit o buletše di-roaming spirit o buletše di-monitoring spirit. So ya bantho that's why ba re plana dilo tša gago o se ka fela pelo dira ntongo le nngwe ka nako ya yona o se ke wa tswafa šoma gobane ke mo ile re tlo kgotša mphufutšo wa phatla ya gago mphufutšo wa phatla ya gago ke your goals, your set goals, ke di-plans tšela o di ngwadileng fase wa re ke nyaka go di achieve ke tšhelete e la gorileng I want to have this money ngwaga o fela ke nyako bona ke na le this much ka ra banka yaka ke nyako bona ke savile this amount then o tlo no saver every month ganyane o ntse o latlhela and then ngwaga o fela o fitlhetše tšhelete o go inyaka and then wa tswa gore wena tšhelete la your plan gore o direng ka yona ke ba bolela ka ona ngwaga ke wa 2026. Okay, ke a tshepa re dinyaka e clear e very 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 clear or whatever money ye le re tla ka ra phela ba starting from January o ishumisha gabotse and then o plana lo tša gabotse ga o waste tšhelete tša gago go bona ka re go gambler wa jewa ga o gana le gambling ge e le gore o nyako trya make sure go no tomorrow lo ka la mathomo go wina immediately tša tšhelete ya gago mara go sanya go riska ga o gana le gambling tšhelete o gamblang ka yona bula business ka yona tšhelete o gamblang ka yona ya sekolong ka yona sekolong sa matsogo o ithutele se sengwe emelela ka maoto o seke wa re mešomo ga e gona tsena shop ka shop tlogela go kgetha mebereko o ka no ba o dirile teaching
mara ya ba gore antse o apply mebereko ya teaching ga e gona o tlo dula fase wa re no nna ke nna mistress nka se yo bereka ka Shoprite nna ke nna mistress nka se yo bereka kae tseba gore batho ba bangwe ba berekana mo shopong tsene tse wena o di nyatšago every month ba kry salary ba phela ba thabile every month ba ba successful and tseba gore success e thoma fase a gona ntho ka re o e dira goba business o ka re o e bula immediately ya blooma no everything e thoma fase ganyane ba re bophelo bo ke a ladder bo tshwana le a ladder let's say goal ya gago ntho o nyaka o e fitlhelela ntho gona e mola godimo ga ntlo ke example gore o e fitlhelele that goal you need a ladder because o ka se kgone o namela ntlo without a ladder so o tlo tša ladder e la gago e bea gabotse mo fase wa make sure gore e stable le di-job tse e ka se go iše wa e namela ganyane o bea letso la mathomo la bobedi la mathomo la bobedi o ntse o ya godimo o nametše gabotse o tshwareletse ka matsogo gore o seke wa fitlha kwa godimo wa tša yo goal dimpho tša gago ke ka mokgwa bophelo bo leng ka gona so gore a re ke ntho o yang o e dira this year wa plana very carefully wa namela ladder ya gago step by step until o fitlhela yona ntho la o nyaka mo godimo ga ntlo ngwaga o fela ka December o tla e fitlhelela mara go ka fela pele wa re e re ke kitime ke tše ka speed ba re o tlowa ladder yo ka bosiyona e tla chikinyega ene e tla wa le wena go iwa mola o gobetše mmele o bohloko ke dipain o swantse o fole pele before ka namela gape and then nako e diang nako ya go šia ke yona reading ya rena ye re nago le yona ya ngwaga wa 2026 a re planning carefully ke lakaletša mahlatse le matlhogonolo ngwaga 2026 le tšotse di tle ka ra bophelo ba re sa šomego a re kry mešomo ba re nyakang manyalo a re a kryeng ba re nyakang good relationships a re di kryeng ba re leng dikolong a re passeng ba re na le business tša rena a di grow ke a leboga ge le ka ntheeletša kua go I think February March le April ke be ke dira phošo ke santse ke re 2026 ke be ke re 2022 ke phošo ke dirilego nka se kgone go e edita le ka tee but le tsebeng gore ke bolela ka ngwaga wa 2026 ke a leboga